Uteti wa giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Kirinyaga uthiete na mbere kunyita thinga kuria muikari giti wa kambuni ya Kenya Seeds Wangui wa Ngirici ni ahurite cabi itanya riake ria gutongoria kaunti ya Kirinyaga. Ni ndatekera ogumuga na korate kutongoria laini hiyo, mimi napita hiyo laini ya hiyo umesema harambe. Hata mimi nimesema one time. Wangui ambiriirie na gucera muingi kwa vi gatari thiini wa wodi ya Kariti hamwe na kanja na getu ya gicui-ini kia ubunge kia Ndia kuria endetie kioneki giake kuri muingi hari kugacithia Kirinyaga kugira tabarĩra cia uthii wa na mbere urigitani mathomo hamwe na kũgũra njeki arĩmi na guthondeka mĩeke ya mawĩra kuri mbeũ njithi. Mundu ũrĩa mwangania ndegoka nake kilimotengania niondekana koge sawa sawa niondekana ko mundu ucio mwangania niondegokana tondu mwanjira ndikathike make undegokana niondegokana ke mutarenda sawa sawa reke ithuwe twambe tuthime andu amarugamite na ciama icu tondu ciothe ni cia guku mauti Kenya niguo gati. Icera-ini riake Wangui akiuga ni eguthie na mbere guthikiria mugambo wa muingi wa Kirinyaga hari uteti wa githono kia mwaka wa 2027. Andu aya ndirugire ndimathimire ni murigwa reke tumathimire tutigatuike andu aritu twambe tumathime tumenye atiriri kona kiama kia JP muturigire twa DP negu kona kiama kingi kiretwa DCP neguo kona kingi kiretwa Jubilee neguo kona kingi kiretwa PRP neguo kona kingi kiretwa underground neguo ciama icio ciothe iruga one time neguo no ni ndirenda kumenya atiriri mundu uria thutha wa kiama kiu ena interest ingi gukireo atwira. Wangui augite na uma muingi wa Kirinyaga ni ugatua matua mega akenda ikari ya Kirinyaga mareko metuire matua mao hatari guthing'irio atongoria. Niyo ndina thina na iguru tondu wa iguru ni arekinya tamu yake alimaliza jamaliza kendare kitabu igere no akirugamire ngi no tukimurume turathimithagia mundu tukwemwira thina wega no rathimwe nenga na ithuĩ rita rĩrĩ tũringĩre na Ngoi wa Ngere. Nioritie muingi wa Kirinyaga guthie na mbere kumunyita mbaru hari giturwa kia ugavana wa Kirinyaga githurano kia mwaka wa 2027 akiranira gutigirira gutire gicigo igatigirirwo hari uthii wa na mbere kana agekugirirwa andu aria mamwendete no makamuikiria ndoi. Kwa hivyo watoto wetu vijana na wamama na wale young ladies ambao wanalipwa kwenda kufanya gunism, kushout, kupiga watu, tafadhali mjue kama watu wa Kirinyaga zote tumesema tunataka siasa ambayo itakuwa ni siasa ya amani. Nioritie ikari ya Kirinyaga gukorwo na thayu na atongoria gwika kampeni cia thayu gutari ngui. PRP ya Kirinyaga, DP ya Embu, DCP ya Nyeri, Jubilee ya Kiambu. Si tutaenda na moja hizo yote, si ndio? Tutaenda na moja hii. Handu-ini ha Kameme TV kuma Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.